Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero a hi xihundla leswaku ri xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuliyeza Ndlovu va ya dya khisimusi ra lembe ra 2024 hi xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Leswi swi vangiwa hi yini ke? Hi ta va hi swi vonile leswaku ri eka nhlawulo wa lembe ra 2024 xiyimbeleri Benny Mayengani the President va fiki va hluleka, leswi hi nga vulaka leswaku ri swi nyika mikutlunya eka xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuliyeza Ndlovu loko swi fika eka tlhelo ra beef. Tanihiloko karhi hi swi tiva leswaku ri xiyimbeleri Mr Post eka n'hweti ya N'wendzamhala va ta va ya humesa album, se sweswo swi ta nyika mikutlunya eka xiyimbeleri Mr Post. Hi ta tsundzuka leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the President va yi ko hlaya swinene etikweni ra ka Ngove va karhi va tilulamisela nhlawulo wa lembe ra 2024 ku fikelela laha va nga vula leswaku ri eka Ngove home ground kumbexana hi le kaya. Va tlhela va kombisa leswaku ri hi vona celebrity yo sungula ku kandziya eka Ngove, hi karhi hi swi tiva leswaku ri eka Ngove ku huma xiyimbeleri Mr Post. Se hi ndlela yaleyo xiyimbeleri Benny Mayengani the President a va twisa ku vava eka xiyimbeleri Mr Post. Se sweswiwani hi vona nga ku xiyimbeleri Mr Post va ta tlhela va swi tirhisa sweswo ku va bifa xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Ku ri ku ha swi tiva leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President na Mr Post a ti nwisani mati. Hi ta tsundzuka leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the President va vula leswaku ri vona a va nyanyuli ntshungu laha ku nga na xiyimbeleri Mr Post. Leswi langutekaka ingaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va pfalapfala Mr Post kumbexana va sivasiva Mr Post leswaku ri va nga koti ku fikelela eka tigigi leti xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kumekaka va karhi va rhambiwa eka tona. Se tanihi ku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va fiki va nga fambi kahle eka nhlawulo wa lembe ra 2024 sweswo swi nyika mikutlunya eka xiyimbeleri Mr Post. Leswi hi nga tlhelaka hi vula leswaku ri beef ya vona na xiyimbeleri Mr Post yi nga va yi ve na xiave eka nhlawulo wa lembe ra 2024 tanihiloko karhi hi swi tiva leswaku ri xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani a va kumani kumbexana a ti nwisani mati. Leswi swi byala rizondo kumbexana na rivengo exikarhi ka vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post laha va kumekaka va karhi va va na rizondo eka xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Leswi swi fikaka swi va na switandzhaku swa leswaku ri vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va fika va nga vhoteli xiyimbeleri Benny Mayengani the President tanihiloko va tiva leswaku ri ku na vulala exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani. Se sweswo swi fika swi endla leswaku va fika va nga seketeli vandla ra tipolotiki ra xiyimbeleri Benny Mayengani tanihiloko ku ri na vulala exikarhi ka vakulukumba lavambirhi. Se hikokwalaho ka sweswo hi vona nga ku xiyimbeleri Mr Post va ta kuma mahungu yo tala kumbexana xifuva xa vona xi ta va xi taleliwe hi timhaka swi karhi swi suka kwala ka nhlawulo na rizondo leri nga kona exikarhi ka vona na xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.